L-ex deputat nazzjonalista David Take irtira l-libell li kien ressaq kontra One News u li kien jipponta lejn l-ex editur Edward Montebello u l-ġurnalist Samuel Lucas. Il-libell ta' David Take kien tressaq wara artiklu li fattwalment irrapporta kif David Take kien beda jħallas il-VAT dovuta wara kien diġà nkixef li ma ħallax aktar minn €250,000 VAT dovuti lill-istat. Dan wara li Times velat li Vanilla Telecoms, kumpanija ta' telekomunikazzjoni li tagħha Take huwa l-azzjonist uniku, ma kienx ħalset pagamenti relatati mal-VAT u li kienu jmorru lura n-numru ta' snin. Dawn il-pagamenti kienu jammontaw €233,515. B'kollox bl-imaxxijiet u bil-ħlasijiet tal-penali, Take ma ħallax ftit aktar minn €270,000. Dakinhar li tressaq il-libell, One News kiseb fidu kopja tar-rikors li David Take kien qassam lill-kmamar tal-aħbarijiet kollha f'Malta, ħlif lil One News biex bħal donnu pompa jħabbar il-bravura li jagħmel u jintimida lil min bħal One News seta' jitħajjar jirrapporta l-fatti. Madankollu issa David Take baxbax ċeda dan il-libell li tant ftaħar bih u li għalih kien qed jidhirlu wkoll wiċċ prominenti tal-establishment nazzjonalista l-avukat Andrew Burch Cardona, magħruf bħala l-Boċċa. Take qed jgħid li peress li issa m'għadux fil-ħajja pubblika, m'għandux interess li jsegwi kawżi li ġejjin minn dik l-istess ħajja li ħalla warajh. Madankollu One News kien ippreparat li jsostni l-istorja tiegħu, billi fil-qorti anke jippreżenta numru ta' xhieda skont iċ-ċirkostanzi, fosthom il-Kummissarju tat-Taxxi u rappreżentanti uffiċjali mid-Dipartiment tal-VAT, mir-Reġistru għan-Negozji Malti, mill-Partit Nazzjonalista u anke minn kumpaniji kummerċjali li għandu interess fihom David Take. Flimkien ma' dawn, fil-lista tax-xhieda li sottometta One News hemm ukoll edituri u ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti li rrappurtaw dwar dan il-każ.